nigga. Hey yo, I'm sick with the word, slick with the verb. Strip any bird, plus a spliff many herbs. I'm in it with some twisted up nerves. Never felt pain cause I'm in what you heard. Malipulula made me, my ring I hold down. I got enough niggas to declare you shut down. Faggots follow on ass like donkey carts. I'm the block, I'm a top, shoot the horse your jock got. Karate kid rap, wax on, wax off. He's Botswana's finest and his name is V and he's got a new project out. Beautiful stuff, check it out. And the new single from that album is called Taku Taku. Fun stuff.
pina e ke tune for everyone on are ke vibe and ke jigile this time for real ke Moramco Records white. Eric Ramco Records, hello. Via Mampela, please, I need my CD signed because I'm going to school abroad. Please, Gapo.
Letlhale tata nka ka re Eric Ramka Records, hello. ke pina o fela re e dira. So and re batla pina e leng gore we can appeal to the whole market as a whole. Gape e le gore sa tlhaolo ope. I mean, we've known V for a long time, even before he was one of the people when I hang around ever since he did music. But I mean, at the time, he was strictly doing hip hop and recently ventured into white or any other music. And you know, but basically, we just feed off each other's age. Mano kuvi wanano future rafa ukiwana lekana wanano kama so inaka tsidilila tena nginaka ba wile kuri nantse yokola ke tla re ke motho na le kamo so bona hela he's going to go beyond these borders, and eventually our dream is to take him worldwide, and he has the potential to do it. But not the potential, he's a superstar, and I mean there's no question about it. se batho ba se bona mo letlhale ke na re ke sone ba bona visa tla bent ona mo letlhale o bogale mo mas la betsa ka tarelo ona okay no a ka re ya wa si actually bua ka nna bona ne ke ipoka ke bua gore a meng ke tshipesa robege wa bona go ntsa ene ke bua gore as halo ro botlhale o tshelo ro botlhale you go somewhere wa bona and it can na di meaning tse dintse ene gona gore bua gore halo ro letlhale le gore la tsotsi wa nyele wa soro yera so ke di le gore gore matlhale go a tsama ba da tsama o te go na le gore ke a ditsotsi a tsama go nyella mara le gore a le gore bone ke batho ba botlhale street ba le gore they are going to be successful. Ne ke batla ga re ira video ya letlhale ne ke batla go supa se bieleng sone vi tota go bua nnete ke role modela bananyana ba le bantsi ya no mo gampieno mo setsanong batho ba ile ra mosela morago le ba go lwesetse ba morata thata mo go maso ya ntse ne ke batla go supa ka letlhale le ne ke bua ka lone ne se bue ka letlhale batho ba ka akanyetsa gore letlhale go tswa le go ne ke batla go bua ka letlhale la motho e leng gore o na le tebelo pele wa ikakanyetsa o botlhale o kgona go gala batho go gongwe o kgona go o na le bokamoso bo e leng gore bua itumedisa letlhale ne ke boka mo video ne re boka katara gape re boka V so ga no lebella video thata o tla bona VR letlhale le o supa letlhale katara o tsong ha ba itshupa ba supa go pele gore ke motho e leng gore o tsweletse go pele gore wena le wena se mo go se o se irang ga tswele mereki wa banka ga tswele moruta bana ga tsa o irang le wena tsama ka so leng so because ro tlhara ka jana ba opedi o mo abiana ha re ba opedi re batho ba di ba skopo V ke mo opedi o tsweletse ke letlhale o tsweletse kwa lenteng le ba ileng gore ba marata a ba tswelle ka se ba se irang so ne re batla go ira polelo e supang gore mo botshelong la batho ba ka re ba le ka go gatella hatsi ga ona le maikemisetso o tla khona go tswelela go ira se leng gore a se dira. Well, we had rehearsals for a day or two, and then shooting took 2 days. 2 days of shooting plus additional shots in it. But I would say overall shooting was 2 days. It was okay, he was cool, he was happy. And I mean this is something, you know, it is another personality Eric I mean ke manager so I mean movie don't rule out when you re met to go and theater so to appear and here we are running late and I mean on a consent day we le rona mo phone ipotsa go tota bana le tsa mahaka I'd say people were happy. I read video here and I mean guys were enjoying themselves.
even though we knocked off late the first night, around 1 in the morning. I mean, guys enjoyed themselves. And Kwampy Theatre, we finished a bit early. So I mean, it was okay. People were happy. Matsatsing a mabedi ao e re tlhatsitswe ke Maninja wait. Gore ke bereke le Eric Ramco Records go na le mathaka magate ke Earth wa bona ba le re ba tswa go release album e bile go Earthworks wa bona ke Goofy le Priest ke mathaka le gore tota ke dumela mo spaneng le bona ke dumela gore a go TV go bua ka bona wa bona and ke ne le gore ba spana le Ramco Records wa bona and then ba nkhomisa mbolo no Ramco Records is a good stable be ke tsena wa le ne be ke ditsela no let me just go ke wa ile ke letsa and indeed I can try ke tell gore no go sharp to ke paradise go mo. The only difference between Eric Ramco and Lee Stable is, I'm gonna say this the only ones. The only difference between Eric Ramco and Eric Ramco knows what he's doing. He knows the business music, industry, everything. That's all I can say. Video Alexal. Hey, it's very important because also promote. But don't want to review ma. But don't want to review our pela concert. And then what's it now? Those all who promote about Balemo, they should know better about the artist. Was right. They don't try to promote already. Ricky say between 5,000 copies. No. It's just we're trying to appreciate sell defenders. But I got the copy. We're trying to appreciate what they should get to know this V person. So that's the whole purpose of a video. It's something that don't expect. You feel our the video but quality thing, the way I doing that thing. You feel our so that I want to go street. First shot. Video in a Deleco studio and inside the studio and even outside more in the yard, and then we decided the BTV and P Theatre. Well, outside the yard, that's where the dance sequence Vile, the ninja guys the dance took place, and the MP Theatre. That's where the crowd scene was there, and we performed this crowd, and then the ninjas came by joined on the stage. They were there, but The video alexale e re berekisitse la thata ra robala mare inke phela yone dulela ntsa ile mmoja makia le shop Wow, and I know that guy's not gonna give me a break. Well, I say I like the way the Maninja and got the the whole sequence and the ninjas. I mean that's interesting, and I think it was well developed. Olorato o tlotla batho o na le talente ga itsele ga ikgogomotse mo peleng ga batho gape bile ga itsele kwa tlase ke motho eleng gore o confident wa I trust mo go sa sirang mme le ene the presence ya go ke motho eleng gore ira batho bang le bone ba rotlele sege ba batle go ira mo ha ona le ene you want to do your best, so Naira the best in his area it is music na le nna ke le ka go ira bojotho jwa me ka ha go ira music me ne ke sa ire ke le nosi ne ke na le team e leng gore ne le di team Bondipo Mpoka Colin French after January le khotasi ke bana ba eleng gore bana le maikarabelo ga ke na le bone ke nantsi ke tumetse thata le re kya choko e ntse re tla dinepe so na go le monate so
ya ke batho ba e leng gore ha re ntse re bereka go the e group e tshwanang le team e nne re match ya bo Bufu Presley, Eric Ramco, View Meets the Crazy Boss, le ba bangwe. So ke team e leng gore monate thata. So nearly two good teams working together, so it was great. 6 months. We're shooting a very big movie. I'm with this guy. There was a guy who was here together with this guy and another one. But what is going to happen here is that I'm going to kill these guys. In the movie, I stay alive. These guys are here. I'm going to kill you. So just wait. No, that's me. The hardest working man at Ramco Records. The gate is broken, goof. The gears is broken, goof. Sound engineer, goof. Snare, goof. Food, goof. Anything, goof. This is the man. Goof. 24 years old, goof. Runs shit, goof. And this is the Jack the Ripper, the maddest man in the label. You wanna try a new drug? Yeah, no. Try him. You're looking for a genius? Him. Nobody else. Ukila bona Michael Chochua. KB. I ain't got no more mics. This boy here. It's mics. Out. African producer of the year. Boo again. Boo. This man here. Boo. Producer extraordinaire. Kappa Ziza Zozi. You heard? Next KB. It's Mike. Yo. DWE. That's my boy there. That's my boy there. Get a nail. Ramco Loco. Get Texas. Ramco himself. The whole family is here. Okay, I'm with the whole family. You know. Ramco family. I got Big Man. I got Dog. I got Tex. Felani. Excelente, excelacera. Executive, Osha Vega Streda.
Nzike ngoma yashaya wabona ene ke se story this teraka ra change drama yana nyana wabona e ro ketsa le strings lo montse o sa wa ka dai dinyo that ke tla ke handle ku mixing o the joke mixing mara mara o le temo last time kana o tila ra o so ke string ora what's ene ke ke like this album ka pina you know what but go mo voice nya how go give me that rawness ya voice ya how kazi that's what I need kazi yena sholate hema homsha wote karate once I get that then I know this song is a pure hit but when untshile favor that Christmas trees azizwe bo late ya ga go a re tlase nna ke sharp anytime
Kaze